Kijing pentip kijongi ki badai na mentau COVID-19 mentau kasih kilong kumni. Kikis ki bathamai kilong sunspa ndai puai. Kibala recover kilong arspa arfufra. Paro ki aktif case kelum lang mentau kasih kilong lai hajar nyuspa arfun reo. Pada kini apo is sales kidon ar hajar sispa arfuai. Po ribhoi sanspa ar. Kibaklat no nadu menin janmet hadu menta menski kilong Khatpra. Pada kini Khatpra hapo East Coast Hills District kilong Khandrew East Jaintia Hills District Iway but West Jaintia Hills District Iway.